Ji pêşengê şoreşa Rojava û damezîrînerê PYD İsa Hisso di salvegera sêzdemîn de li ser gora xwe hat bîranîn. Bi wesîleya salvegera sêzdemîn a şehadeta yek ji pêşengên şoreşa Rojava û damezîrînerê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD İsa Hisso, Meclisa PYD ya bajarê Qamişlo merasîma bîranînê li ser gora wî ya li pekrevangeha Şehîd Delîl Saroxan li dar xist. Bîranîn bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir. Piştre hevseroka PYD Pervîn Yusuf ji rêveberên desteya malbatê şehîdan Mihemed Cemîl İbrahîm û kurê şehîd İsa Hisso derbarê keda şehîd İsa Hisso de axivîn. Axêveran bi bîr xist ku şehîd İsa Hisso jiyana xwe xistibû xizmeta gelê xwe û di encama komployekê de hat şehîd xistin, her wiha soza domandina riya wî dan. Ji ber pêvajoya şehadeta wî na rastî dîrokek nebû di dîroka Rojava de li dijî hemû komên çete ew komên ku êrişî ser gelê me kirin Rojavayê Kurdistanê û bavê me bi wek kesayetê wetanî welatparêz rastî di dîroka gelê Rojava de belkî mînakek balkêş bû ji ber ku ew suîqesta li dijî hat kirin ne li dijî kesayetê şexsî bû ema li dijî fikir û ramanê rebelê gelê Kurd bû li dijî xeta رزگاری آگلی کرد بود. شخصی اول عیسی ده که سیزدمین سالوگر شهادت آویه ده شخصی وی ده همی شهید شورش آزادی ببیرتینم و بجنا خل بروان طوینم. راستی اول عیسی هم باب شهیدایه هم نونر هری گران بهای ولاد پاریزیه هم بخوشی بو شهید و دوزه گلکی واتداره هوا لیسا کسایتکی ولات پاریس گریدای نرخ شهیدا گریدای نرخ شورشی کی مالبات خال سر همان و مزنکش خوب باو دو شهیدا و بخوب خوشی شهید گلکی جهر زاری هری مزنه و ام ایرو لبر مزنهیا وی ایرو ام بریارداری خو